Ona isi watu wanakimbia. Yesu. Mungu wewe nikisinaangusha watu chini. Mame naua watu. Ndio naua watu wabanikuwa siku plus situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Ndabasuhuje. Ni inkuru y'akababaro. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ishavuje abantu benshi cyane, by'umwihariko abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Bukavu. Kuri uyu munsi, kuri wa kane tariki ya 27 z'ukwa kabiri 2025, mu mujyi wa Bukavu habereye isanganya rikomeye cyane ndetse riguyemo ubuzima bw'abantu benshi cyane. Radio BBC itangaza ko nyuma yuko mu mujyi wa Bukavu habereye ikoraniro cyangwa se inama yahurije hamwe abaturage mu mujyi wa Bukavu bakira ubuyobozi bukuru bw'ihuriro AFC M23 riyobowe na Corneille Nangaa, ari nawe wari umushyitsi mukuru uyu munsi. Igikorwa kirangiye, iyi nama ikirangira, habaye guturika kudasanzwe, habaye guturika mu bice bitandukanye, mu byiciro bitari kimwe. Umunyamakuru ukorera i Bukavu nkuko BBC bivuga warukurikiranye iyi nama yabwiye iki kinyamakuru ko abantu bashobora kuba barenga 10,000 bari bakoraniye ahantu hazwi nka Place de 24, ubwo bari bateze amatwi nyine bashaka kumva Corneille Nangaa ukuriye AFC M23. Uyu munyamakuru avuga ko yumvise guturika kurenze kumwe, maze abantu bakwira imishwaro birukira ahatandukanye. Uyu munyamakuru kandi yemeza ko yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi cyane. Iyi nama ahantu yabereye bigaragara ko ari ahantu hasanzwe hakira cyangwa se hahurira abantu benshi, nkuko mu mashusho wenda mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ameze. N'abantu benshi bagomba kuhahurira, n'abantu nanone bari banyotewe no kumenya ngo ubundi uyu mutwe wafashe igice turimo, uyu mutwe wafashe uyu mujyi wa Bukavu turimo, nizihe ntego ufite, niki kigiye gukurikiraho, ese ugiye kuva muri uyu mujyi nkuko bimaze iminsi bisabwa na Loni n'indi miryango itandukanye, ese bagiye kutubwira indi migambi mishya baduteganyiriza n'ukuntu wenda umutekano ugiye gukazwa mu gihe mu bice bitandukanye hagenda havugwamo ubwicanyi. Leta ya Kongo ikabushinja M23 ikabushinja leta ya Kongo n'imitwe itandukanye. Ni gutyo byari bimeze. Hanyuma rero ijambo rirangiye cyangwa se inama ikirangira, ni inama yavugiwemo ibintu byinshi. Havuze Corneille Nangaa, havuga ndetse na General wungirije Makenga. Muri iyi nama ikirangira, abantu bari bizeye yuko ibintu birangiye bigenze neza, nta kibazo kibaye. Hanyuma ukuguturika kuraba. BBC ivuga ko imibare y'abapfuye muri ukuguturika ishobora kurenga iyi ngiyi imirambo 5 uyu munyamakuru yabonye, nkuko amakuru y'abari ahantu hatandukanye muri uyu mujyi abivuga. Ishusho nyayo y'ibyabaye, donc kumenya ngo niki cyabaye, byagenze gute, ntibirasobanuka. Corneille Nangaa muri make yaramaze kugeza ijambo ku baturage ndetse yababwiye ibintu bitandukanye AFC M23 bateganya gukora. Icyambere yababwiye kibanze nuko nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu nawo bari barimo ahanga kuri Place de 24, bagomba gukomeza bava Bukavu bagakomeza Uvira bakayifata, ndetse bagakomeza na Fizi naho bakahafata. Ikindi kandi yababwiye yuko cyangwa yabahaye ikizere cyuko hari ikibazo kimaze iminsi gihari mu bice M23 igenzura mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo kijyanye n'amabanki cyangwa se guhererekanya amafaranga. Nta banki nimwe ikora, banki centrale iri Kinshasa ntago ibasha gukorana n'amabanki ari mu bice M23 igenzura, ndetse n'abakozi bayo mabanki ntago bigeze bafungura. Corneille Nangaa rero yaramaze kubabwira yuko bagiye gukora uko bashoboye bitarenze icyumweru kimwe amabanki n'abatarafungura, ko bari bwemerera ibindi bigo by'imari bigafungura amabanki mu bice M23 igenzura, abaturage bagakomeza guhererekanya amafaranga nkuko bisanzwe. Mu bindi yababwiye, yaramaze kubamenyesha yuko bitarenze amasaha 48 intara ya Kivu y'Amajyepfo igomba kuba yabonye guverineri mushya n'abaguverineri 2 bamwungirije, ndetse akanashyiraho na meya w'umujyi wa Bukavu. Ibi ngibi bikirangira, nawe yijeje abaturage ko bagomba kuryama bagasinzira, nta kibazo na kimwe bazagira, nta muntu uzongera kugira gutakaza ubuzima mu mujyi wa Bukavu kubera ko M23 yamaze kuhabohora. Ariko noneho abaturage batangiye gutaha, habaye iturika ridasanzwe. Imirambo myinshi mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yagaragaye, abaturage birukanka bajya kuyitabara, abandi batabara inkomere, abandi
bavuza induru bumvikanisha ko bakeneye ubutabazi burenze kuba wenda M23 iri muri uyu mujyi, abandi bakavuga yuko ibintu isi barimo cyangwa se igice barimo ari nkaho Imana yabibagiwe. Ni mu majwi yumvikana muri aya mashusho bumvikanisha yuko ibintu byababayeho cyangwa se iri sanganya ryabaye byari riremereye. Bertrand Bisimwa, umwe mu bagize ubuyobozi bwo hejuru ba M23, yari muri iyi nama nkuko nabibabwiye. Ibi ngibi bikimara kuba yandika kuri X, yahoze yitwa Twitter, yandika avuga yuko ibi ngibi byakozwe na leta ya Kongo. We yahise avuga yuko ari leta ya Kongo yabikoze. Hanyuma Bisimwa yakomeje avuga ko ibi ngibi ari umugambi washyizwe mu bikorwa nyuma y'ibyatangajwe ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku mbuga nkoranyambaga byo kwibasira abaturage bazitabira meeting ya AFC M23. Uruhande rwa leta rwo nta kintu ruratangaza. Mu yindi tweet Bertrand Bisimwa yanditse, yavuze yuko mu iperereza ry'ibanze M23 bakoze ngo bigaragara yuko ibikoresho byakoreshejwe mu bwiyahuzi ari mu iperereza ry'ibanze avuga yuko kuri sene ibyo babonye ahabereye iki gikorwa mu bwicanyi, avuga ko bwakozwe na leta ya Kinshasa. Avuga ko ibikoresho by'ibanze cyangwa se ibyakoreshejwe muri iki gikorwa cy'ubwiyahuzi, yavuze ko ari igikorwa cy'ubwiyahuzi ngo bigaragara ko ari ibikoresho bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi. Ibyo ni Bertrand Bisimwa bivuze ndetse byandika ku rubuga rwa Twitter. Avuga yuko ari bimwe mu bikoresho leta y'u Burundi biciye mu gisirikare cyayo basanzwe bakoresha muri operations bakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni gutyo bimeze kugeza ubu ngubu. Icyabaye mu by'ukuri ntabwo ntiramenyekana ngo ninde wagabye iki gitero. Leta ya Kongo nta kintu iratangaza, M23 irebera kuri leta ya Kongo, ndetse ku ruhande rw'abaturage nabo ntibazi ngo ninde wabikoze. Gusa uko byagenda kose leta ya Kongo nayo igomba kuza gukora investigation cyangwa se igakora iperereza ryayo, nubwo bigoye kubera yuko idahari igice kigenzura na M23 nayo ikagira icyo itangaza. Mu byo M23 yivuga cya mbere nuko iki gice barimo abakigabyemo igitero cy'ubwiyahuzi ari leta ya Kongo. Leta ya Kongo nta kintu iratangaza kugeza ubu ngubu. Updates ziri buboneke turaza kuzibasangiza. Hagati aho ngaho reka mbabwire yuko guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yakoreraga mu mujyi wa Bukavu niho afite icyicaro. Ku munsi w'ejo hashize kuwa gatatu yagiye Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo, aho yahuriye na Perezida Tshisekedi wari wamutumijeho, amutegeka ko agomba kwimurira ibiro akabivana i Bukavu akabijyana mu mujyi wa Uvira, akaba ariho akomereza akazi. Nkuko na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yavuye mu mujyi wa Goma yimurira ibiro bye i Beni. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ni umusirikare, hanyuma guverineri wa Kivu y'Amajyepfo we ni umusivile witwa Purusi, asanzwe ari n'umwarimu muri za kaminuza. Izina rye Jean-Jacques Purusi, abantu benshi basanzwe barizi. Ni gutyo bimeze kugeza ubu ngubu. Updates kumenya mu by'ukuri imibare y'abapfuye irenze imirambo 5 BBC yatangaje. None ahangaha ntabwo bizwi. Icyo mbatangaje cyangwa se icyo mbasangije ni ibyo nkuye mu binyamakuru mu buryo bw'ibanze. Amakuru mashya namenya nayabasangiza. Mwakoze cyane. Amakuru n'ibiganiro ku Isimbi TV nakagaruka. Ciao.